Mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza mwese abadukurikiye hano ku Ibendera TV. Ikaze makuru yo muri iki gitondo ni mu rukerera, turi ku wa kane tariki 11 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka 2025. Abakimara gufata umujyi wa Uvira, barwanye Benere za Salambwa bahise bahamagazwa mu biganiro igitaraganya. Uraza kumenya neza ibi biganiro abahamagajwemo. Amerika n'ibihugu by'Iburayi batangiye kotsa igitutu abarwanyi Benere za Salambwa hamwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Ibi nabyo urabisobanukirwa hano ku Ibendera TV. Ndakubwira kandi ko FARDC n'ingabo z'u Burundi barimo guhunga amasigamana bava ku ndondo mu misozi y'Umurenge muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndakubwira ko muri teritwari ya Masisi abarwanyi Benere za Salambwa na Wazalendo barimo kurasana hitwa Ibitongi, ni hafi ya Karembe. Imirwano imeze nabi kugeza ubu tuvugana. Warikare abantu batatu bashimuswe n'abarwanyi ba Wazalendo ahitwa Ingerere ni mu gace ka Kisimba muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ndakubwira ko ahitwa Irumu abantu bagera kuri batatu bishwe, uruhinja rumwe narwo ruricwa mu gitero cyagabwe n'abarwanyi ba ADF ahitwa Idohu. Uraza kubisobanukirwa neza hano ku Ibendera TV. Ngwaye ikaze rero aho uherereye hose, nizere ko umeze neza, nizere ko wagize ijoro ryiza, zerekana ko ukomeje kugira ibihe byiza. Mu kanya gato rero ndagaruka twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Aha ni ku Ibendera TV urisanga. Yes, reka nizere ko mumeze neza aho muherereye, abari mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda baye ikaze, abari mu burengerazuba bw'u Rwanda muri Karongi, muri Rubavu na za Rusizi namwe mbahaye ikaze, abari iza Muhanga, abari Rurindo, abari muri Gasabo, muri Kicukiro, abari muri mujyi wa Kigali, abari mu Bugesera n'ahandi mwese mbahaye ikaze, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari mu Buganda, abari mu Burundi, abari Kenya na Tanzania, Sudani na Malawi na Mozambique namwe ikaze, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Buholandi, mu Bwongereza, mu Bufaransa, muri Australia n'ahandi namwe mbahaye ikaze. Abarwanyi Benere za Salambwa bakimara gufata umujyi wa Uvira bahamagajwe mu biganiro igitaraganya. Ibiganiro bishya, amakuru aravuga ko bigomba gutangira mu minsi ya vuba hagati y'intumwa za guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi Benere za Salambwa ahitwa Idoha ni muri Katari, ni ku buhuza bwa leta y'iki gihugu. Ibi byatangajwe kuri uyu munsi na Bertrand Bisimwa. Ibintu yatangaje ku munsi w'ejo, uyu akaba ari umuhuzabikorwa wungirije wa Alliance Fleuve Congo 23, hanyuma akaba ibi yarabitangarije Goma mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko Bertrand Bisimwa bitangaza ngo ibi biganiro bizibanda ku bigezweho mu bijyanye n'umutekano ku kibuga, urangwa n'imirwano ikaze hagati y'abarwanyi Benere za Salambwa n'uruhande rwa leta ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Uyu avuga ko Kinshasa igomba gusubiza ubwenge ku gihe kugira ngo yubahirize ibyo yiyemeje, bitaba ibyo ibintu bigakomeza kuyikomerana. Aha Bertrand Bisimwa agira ati ubu ndabamenyesha ko twiteguye kujya Idoha muri Katari. Intumwa zacu zigiye guhaguruka zerekeza Idoha vuba kuko twatumiwe ahangaha mu biganiro byo kugarura amahoro. Uyu akaba yarongeyeho ko Kinshasa igomba kubahiriza ibyo yiyemeje Idoha. Ihamagazwa rishya ry'aba abafite aho bahuriye n'uruhare mu makimbirane
rije mu gihe n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje kugenda bagaragaza intsinzi imbere y'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo nko muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira bamaze no kwigarurira ibintu rero bikaba byongeye gutuma cyangwa se byongera gushyira pressure ku barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Kugeza ubu tuvugana ku rundi ruhande leta zunze ubumwe za Amerika n'ibihugu bimwe by'i Burayi batangiye kotsa igitutu abarwanyi b'intare za Sarambwe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Leta zunze ubumwe za Amerika na bimwe mu bihugu byo ku mugabane w'u Burayi byashyize igitutu ku mutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 n'ingabo z'u Rwanda, barabashinja gushyigikira aba barwanyi ba M23. Ibi bihugu rero bikaba bisaba impande zombi guhagarika vuba na bwangu cyangwa se ako kanya ibitero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Usibye Washington, abandi bifatanyije nayo mu gushyira igitutu ku Rwanda n'abarwanyi b'intare za Sarambwe harimo umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, Ubudage, Ububirigi, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubuholandi, Denmark, Usuwisi na Suwede. Kuva mu ntangiriro z'icyumweru gishize imirwano ikomeye yongeye kubura muri Kivu y'Amajyepfo hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, no kuvuga FARDC, ingabo z'u Burundi, FDNB, Wazalendo n'abandi barwanyi. Iyi mirwano kandi ikaba yaje kurangira abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kwigarurira umujyi wa Uvira n'ibice byose biwukikije muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu abarwanyi b'intare za Sarambwe bayobowe na General Sultan Makenga nyuma y'icyumweru kirenga barwana n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo babashije kugaragaza ko bafite imbaraga zirenze izo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, bikagaragazwa n'intsinzi bakomeje gutahukana mu bice bitandukanye aha muri Kivu y'Amajyepfo. Leta zunze ubumwe za Amerika n'ibi bihugu by'i Burayi rero mu itangazo abakuriyeho basohoye bavuze ko bafite impungenge z'ubushyamirane bukomeje kubera hafi y'u Burundi, bashimangira ko ibi bishobora gutuma akarere kose gahungabana. Bakaba basabye Alliance Fleuve Congo M23 n'ingabo z'u Rwanda guhagarika ibikorwa byo gutera ingabo zihanganye n'uyu mutwe, bagira bati turasaba Alliance Fleuve Congo M23 n'ingabo z'u Rwanda RDF guhita bahagarika vuba operasiyo zabo zo kugaba ibitero mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse tukanasaba ko RDF yava ku butaka bwa Kongo. Itangazo rihuriweho n'ibi bihugu rikaba yasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi rikaba risaba Alliance Fleuve Congo M23 gusubira mu birindiro byayo ikanashyigikira ibikubiye mu mahame shingiro bagiranye na leta ya Kongo Kinshasa abasinyaniye Doha muri Katari. Ibi bihugu byanagaragaje impungenge zo kuba iyi ntambara ikomeje gukoreshwamo drone z'ubwiyahuzi, bigaragaza ko ikoreshwa yazo yerekana ibintu bikomeye muri aya makimbirane biteje ibyago bikomeye ku baturage. Kugeza ubu tuvugana, areka nkubwire yuko muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imirwano yongeye kubura.
muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri iki gihugu. Abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo abarimo kuresanira hitwa Ibutongi ni hafi ya Karembe. Ku mugoroba watambutse hagaragaye imirwano yikaze cyane ahitwa Ibutongi, hari nko mu birometero 3 uvuye i Karembe ni mu gace ka Bashari Mokoto ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu baturage aravuga yuko n'ubundi iyi mirwano ngo yari ikomeye cyane. Iyi mirwano rero ikaba yongeye kumvikana ahangaha mu gihe abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bamaze kwigarurira umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri iki gihugu. Amakuru aturuka mu baturage batandukanye kandi aremeza ko abarwanyi ba Wazalendo aribo batangije igitero ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe biherereye muri aka gace mu masaha ya saa 10 z'umugoroba ku munsi w'ejo, akaba aribwo iyi imirwano yongeye kubura muri ibi bice. Mu duce turimo kuberamo iyi mirwano humvikanye urusaku rw'imbunda nini n'intoya bigatera ubwoba abaturage batangiye guhunga bava mu midugudu irimo kuberamo imirwano abahungira mu bice bihegereye. Ibi bikorwa by'imirwano byatumye abaturage b'Ikarembe na Karongi barushaho kugira impungenge z'umutekano wabo. Amakuru kandi aravuga ko hari abaturage benshi batangiye guhunga bava i Butongi, bamwe bakaba bari kwerekeza i Karembe mu gihe abandi bahisemo guhungira amashyamba no mu bihuru bitandukanye. Umutekano w'aba baturage ukaba ukomeje kuzamba no gukomera. Reka nkubwire kandi ko butuvugana FARDC n'ingabo z'u Burundi barimo guhunga amasigamana bava ku ndondo ya Bijombo ni mu misozi y'umurenge muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru mashya aturuka mu gace ko ku ndondo ya Bijombo ni muri groupement ya Bijombo muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo aremeza ko ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi FDNB bikuye muri aka gace burundu mu masaha y'ijoro, abakaba abatangiye guhunga. Abaturage bahatuye ndetse n'abakurikiranira hafi by'umutekano wahangaha baratangaza ko kuva mu masaha y'isambiri z'ijoro nta musirikare n'uyu n'umwe ukiri kugaragara muri ako gace. Umwe mu bahatuye yagize ati ubu nta musirikare wa FARDC cyangwa u Burundi ukirangwa aha ku ndondo. Ubundi buhamya bwiyongera kuri ubu ngubu buremeza ko ingabo zari zicumbitse mu duce twa Mugeti, Murambya, Gahuna na Bijombo Centre nazo zavuye muri ako gace zikerekeza inzira inyura mu Minembwe, bigakekwa ko zishobora kuba zakomeje ahitwa Pozero bakerekeza Bibogobogo bakamanuka Ibaraka. Ibi byatangaje benshi ngo igitangaje gikomeye nuko ngo izi ngabo za FARDC n'iz'u Burundi zavaga muri ibyo bice ngo barashe inzira yose banyuragamo, ibintu byateje ubwoba n'urujijo mu baturage bari basanzwe batuye. Nyamara ariko ngo barasaga icyo babonye nta kuzumenga cyangwa se ngo bagire tagati y'icyo abatumbiriye, bikavugwa yuko ngo bari bari gutera ubwoba kugira ngo hatagira ambushiza kubirundumuriraho. Ibi bibaye mu gihe Alliance Fleuve Congo 23 na twirwanaho maze kwigarurira umujyi wa Uvira uri mu nterano uvuye ku ndondo. Ibintu n'ubundi bikomeje kugaragaza ubugwari no gutsindwa kwizi ingabo zirwanirira uruhande rwa leta ya Kongo. Reka ngusubize muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mubwire ko abantu 3 bashimuswe n'abarwanyi ba Wazalendo
ni mu gace kitwa Ingerere ahitwa Kisimba. Kugeza ubu abantu batatu barimo abagore babiri n'umusore umwe bashimuswe, bakaba bashimutiwe mu mudugudu wa Ngerere ni mu gace ka Ikobo muri Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi bikorwa bikaba byarabaye mu ijoro ryo ku itariki 9 rishyira ku itariki 10 Ukuboza muri uyu mwaka turimo 2025. Amakuru aturuka mu nzego zishinzwe umutekano aremeza ko iki gikorwa cy'ubushimusi gikekwa ku barwanyi ba Wazalendo bakorera muri ako gace ka Waniyanga. Aba barwanyi ngo binjiye mu mudugudu mu masaha yo ku manywa bafata aba baturage babajyana ahataramenyekana kugeza na n'ubu. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga ko nyuma y'igihe gito ngo bashyize hanze uyu musore ngo kubera ko basanze ari umunyeshuri. Impamvu y'ubushimusi kugeza ubu iramenyekana, gusa kuva ku wa kabiri kugeza uyu munsi nta mvugo cyangwa se impamvu nyamukuru iramenyekana yaba yarabaye intandaro yaba yo gushimuta abangaba. Ibintu bikaba bikomeje gutera urujijo rero ku cyatumye abaturage mu by'ukuri bashimutwa. Reka twerekeze ahitwa Irumu. Abasivile bagera kuri 3 n'uruhinja rumwe bishwe na ADF mu gitero abagabye ahitwa Idoku mu ijoro ryo ku itariki 9 rishyira ku itariki 10 Ukuboza muri uyu mwaka. Barwanye ba ADF bakomoka mu gihugu cya Uganda bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagabye igitero mu mudugudu wa Idohu uherereye mu karere ka Irumu mu majyepfo ya Bunia muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bica abantu bagera kuri 3 n'uruhinja rumwe. Nk'uko bitangazwa na Christophe Munyandero, umuhuzabikorwa w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu ukorera Irumu, ndetse avuga yuko ngo iki gitero cyatangiye ahagana saa 2 z'ijoro ubwo abarwanyi bateraga uyu mudugudu. Mu gihe cy'amasasu ngo yararimo avuza ubuhuha, uruhinja rw'amezi 3 ngo rwararashwe ruhita rupfa ako kanya. Naho abagabo 3 bari bavuye mu mirima yabo ngo baje kugwa n'ubundi murambushi y'aba bantu bahita babicisha imihoro. Ubu imirambo y'abanyakwigendera iruhukiye mu bitaro bya Komanda, ni muri gahunda itegerejwe yo kubashyingura. Ubu ngubu ngo hategerejwe ko bagomba gushyingurwa mu cyubahiro. Umudugudu wa Idohu uherereye kuri route nationale nimero 4 hagati ya Komanda na Runa mu gace ka Bandavidemba muri wa Asese wa Nkunku, umaze igihe kinini uba intambwe ziterwa n'abarwanyi ba ADF ndetse hakibasirwa n'ibitero bitandukanye byaba barwanyi. Kugeza ubu igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'igisirikare cy'u Burundi UPDF bavuga yuko bari muri operasiyo zo kurwanya abarwanyi ba ADF, ariko kugeza ubu n'ubundi biragaragara ko abarwanyi bakomeje kugenda bivugana abaturage batandukanye b'inzira karengane. Ibi bitero bibaye mu gihe kuri uwo munsi hari habaye umuhango wo kongera gufungura no gutangiza ku mugaragaro urujya n'uruza. Hari habaye umugaragaro wo kongera gufungura urujya n'uruza rw'ibinyabiziga kuri route nationale nimero 4. Ibi bikaba byarahise rero abisubira irudubi inyuma yuko abarwanyi bongeye kugaba ibitero ndetse bakivugana abantu bangana gutya b'inzira karengane. Kugeza ubu rero ahangaha umutekano w'abaturage ukaba ukomeje kuba muri idanje. Abaturage bakaba bakomeje gutabaza kubera ko ubuzima bwabo bavuga ko bwugarijwe. Reka tugane ku musozo w'aya makuru. Mbashimire cyane mwese aho muherereye,
nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ubuzima bwiza uyu munsi. Birumvikana abagiye mu kazi mugire akazi keza, abagiye mu zindi gahunda namwe mugire gahunda nziza, icyakarusho mugire amahoro kandi Imana ikomeze kubarinda no kubana namwe. Gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza, Imana ibarinde.